Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketuk-ketuk tangkah tiana. Tarik nafas dumun dalam-dalam. Liang saja pai depan manah titiang buka jani. Boleh ngaturang ayah makin iri kiring pura dalam saringe. Uling sekat gumi corona ne. Tumen jani pergina ne pesu. Napi malih semeton sarang sami riki. Ngagan pisan sampun jagi ngaksinin sesolahan riki. Duaning ring kewentenan ab jagat kadi mangkin. Wenten sana mewasta biuto virus COVID-19 kenten kocaknya. Irika akeh wenten napi wastane yatme sane padang kenten kocak pring penyakit COVID-19 puniki. Pemerintah makin akeh ngelaksana yang program-program mangde iraga sarang sami neten keni baye pun kenge. Sinaleh tunggal wenten ketiga sane kemargiang ring pemerintah mangde iraga sayang trepti ring menjaga kebersihan. Wenten sane ke bawah 3M irike. Sane ke pertama M punika mencuci tangan. Sane kaping kalih memakai masker. Sane kaping 3 menjaga jarak. Elingang jaga jarak manten saling kasat kosot maling jebos di belakang. Inge hidadane sarang sami titiang aturang suksema sampun ledang rahin ring acara sane mangkin nggih. Sane pertama aturang titiang ring truna-truni seketruna karang suwung kula diriki sampun saya ke nyangre ilen-ilen ide betara ngantos minggu ngantos 10 hari niki sampun saya ge ngaturang pepayasan kadi sampun niki makin becik nih titiang rasa bangga pisan ring seketruna tepuk tangan dumun ring seketruna niki. Sane kaping kalih wenten iriki sekegong sane sampun saya ge nyangre taler pemargi ilen-ilen ide petara nggih. Sake mau titiang meduwe niki sekegong asiki amoken je sibuk anake ngaturang ayah ye jek sing taen-taen nah tepuk dikiring pura dalam cak-cak cicing mereka meriki jeng wai nika tenten seken tiang tepuk niki besuku gong tiangi siki tukang kendang tiang nak repot gen ya toh. Inge hidadane sarang sami dumogi antuk paswecan ida batara titiang talar hidadane mangde ngrastiti sarang sami mangde panja idene nenten keni pancebaya kadisane sampun wenten ngiring makin nurasiti sarang sami mangde selamat rahayu titiang taler iriki mangde presiden ayah taler ilan-ilan ide betara mangde memargi antar kinten nggih. Wenten aben tiang memunyi makin demon. Kalau dan dinyonyo nyelet ape kene keruang ngejani gitu. Halo, Om Swastiastu. Makin demen Pak, yang nak karing ayah niki ten wenten kucing nih Pak. Kucing tiang pun telah nih Pak. Bangkong mana kan wau wenten nih Pak. Dang buang-buang malih niki bangkong mana kan niki. Nggih, ledangan lumun ledangang niki tiang karing ayah benjang malih nggih.
Benyang mali nika info kucing nggih. Semua Pak, semua. Jak kewah beno tiang masan ngayanen ada nak nelpon nak konang kucing. Ben nak nelpon ada nak konang taluh. Kanti kembung kena waing alih taluh. Aduh, kini liang Pak Dewekan manah titiang mangkin ngiringan ide yang dua geng lingsir sugra tabe pakulon sane mapasengan ide yang walu nateng dirah mih dewa ratu kepratnyanan idone nenten wenten nyaman pada giring marca pada ide wikan ngelarang sana ning sane mawasto aneluh nesti nerang jano turmane akeh madewe sisyo mih mampan galai subot tengai jani lakar kauken aden titiang irarong akak lakar aja titiang meliang-liang ini adi loh laro kesuara kan adi nih imam subot nyatos yang ini adi Subot ini nyantosnya nadi, ge berasa raga nadi nih.
jagadira. Adi, liang cara jani adi gitu. Benah nyanto adi, risa sukat. Adi aja imo ini penyeruan ini ngiringa ide yang walu nate. Liang saja pada wekan niragene anyen lu. Resa pemadak ide yang betari banyak maka sami sudinut kekening linggih hidane tur sami trep ngiringang ide yang betari kedo nyenadi penah saja temah radu. Sione prasama. Nah ni ada masih ane ngone nadi tekeneng mok jani. Tu senja dole nadi. Wantah kewi kanan ida ngamok sisione sami. Durmaning kewi kanan ida risa jroning ngemargiang. Aji darmo weji tuh ni makada ragengon yani ngiringang ida yang betari. Sengketonya nadi. Saja teman. Lan lauta, lan jani tangkilen ide yang betari, mapan galai sebut tengahnya di. Lauta